Kariboy Youth Federation RBYF Umdan Circle haka jingalang pun ko buram ya ki samla puli ka than ki bawan shakmat haka examen SSLC but HSSLC but ki weipat ki judging puli jong mentaus nam arja arpulai manaka nyau tarik urisa arja arpulai kala ai buram ru ya ka samla risai ba lalu record jong National Cadet Corps NCC kapala yora ikanam best commander naka NCC PM Rally arja arpulai but ka Guard of Honor Commander. Kadai ka samla kadai ka bapuli Hasinot College Shillong bat kadai ka NCC PM Rally kadai ka balpenlong ha New Delhi hau benai ka lalingkot mentaus nam. Ha kadai ka ski la sakhi ya kadai ka jingalang dau ba Bipul Thangkhiu u President ka RBYF Central Executive Committee u ba Pondars im u President ka RBYF Umdan Circle ki rangba snong ki noyalam jong ki kunhun baper bakan thop ya ka KSU ka hito ki kimi ki pa lambat ki wei Kani ka khusnam kerpang kalong man pen iya kanuksa babhaya ki khun samla jong kadong kathan badai tang ka jing trish tam ka jing lan la di bat ka jing minot ka ba pen la yo briu ban kiu shaprang haki jing puli ne haki kam bat ki sap pakidon ka jing ai awat jing ya kare kasni kalong na matka itu di balayo tang ki nyapusan persen shane tang nyapusan persen shane di ba wat shakmat haka degree haka SSLC nomor batang bat HSLC bat diploma bat ngidon ru ya kawai ka special award ka kerpang na bata risa ibalalu bala layo ya ka na ka Prime Minister Rally bat dip gila burom ru nama ba kalong kajing amin sim ya bipan ikut sambla ko jong kadong kathain riboy barogwe unjuru ko ka state barogwe pa JFC udah ba kadong kajingnya mentah ha ba orang yang pendat jadi pulih bagi PhD rungi ba kimdon ni aga caka bagi yotre ni don di balik high school ha kita di university beberapa ada yang bagi beli tulok ni expect kan dong tulok balik sky ha di university ka expectation jungi di bapes sabab na city or parang di kasako jami andre dah he sikat de inuikai akan lower primary di bawah 3 pas diploma nama betul suki kan nonton paspo aja sama aja di bawah pendet dia ka PhD kalau doktor dia pendet anda sisin jengong jong nasional kalau bah kamu tu isu yang ni bagi pulih andre lagajan kasai ke niong ban ni kentiu nama cu kentiu play yang pop bawa seneng ni mobil to seneng pat ubastar ada ni seneng ni mobil kalau mungkin buat seneng mobil usun dia meh terang ni ke RBF ni kuat bagi pun mobil pada lagi ni mai musim ikut sama lagi pun jadi ada kajian kita lesi ulang mobil bercisit bawa mobil tertim kalau ni buat seneng ni mobil usun dia meh kadang kami kita start Hamporo kalau lagi Islam pakai buat distrik di dalam ta ikut samla pateng pandemi dibangkit jika lungkor juga hilang salah ide belum diberi besar nama tentu terus naik pada besar untuk roy kan bagi kata mungkin ikut Kristen nizam penyelam yang kasih hakum kini kirian bagi circle kita pergi ya kita mati juga kita perlu jika por juga all time di football lagi di volleyball lagi di program yang itu kini program baret lada kacingai kalau baret ada di facilitate yang kita ikut sama kita ikut dong kijungi mai bertingkah Believe
Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm son. already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.